Gracias Jesús y en su nombre. En su nombre. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Vamos a abrir nos Bíblia la noche de Mateo capítulo 22. Vamos avec moi dans Matthieu chapitre 22. Abrimos nuestra Biblia en esta noche, Mateo capítulo 22. Aleluya. Matthieu chapitre 22. Y sigue adorando a tu Dios en esta noche. Continue à adorer bon Dieu ce soir. Es una victoria alcanzar la casa de Dios. C'est une victoire pour capable arriver joindre dans la Seigneur. Oh, alabanza Jesús. El diablo hace todo lo posible. Diable a fait tout ça capable para usted no llegar a la casa del pour Señor. pas arriver dans la Seigneur. Amén. Hay algunos que no llegan Qui pas arriver à soir. por cualquier circunstancia, Pour n'importe circonstance. sea enfermedad, Ce soit maladie, sea flojera, ce soit paresse, cualquier cosa. n'importe bagaille. El diablo se impide llegar a la casa del Señor. Diable a empêché arriver dans la bon Dieu. Entonces usted llegó en esta noche. Mais même si vous arrivez à soir, Alaba al Señor. louez le Seigneur. Dele gloria. Bali gloire. Dele gracia. Bali di merci. Mateo 2:38. Alabanza al Señor. Matthieu 22, 38. Alabanza a Jesús. Mateo 2:37. Mateo 22:37. Matthieu 22, verset 38. Alabanza a Jesús. Aleluya. Mateo 22:37. Matthieu chapitre 22, verset. Y sigue alabando a Dios. Mira el que está a tu lado si la tienes, sí o no. Aleluya. Il y a des gens qui peuvent côté la situation, oui ou non? Oh, alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. A su nombre la gloria, a su nombre la honra. Aleluya. Alabanza al Señor. Louange. Mis hermanos la tienen. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Mateo 22:37 hasta el 39 dice así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nous parlons de bon Dieu, non papa avec petit là, cet esprit. Matthieu 22, verset 37 à 39. Jésus répond-lui: c'est pour me mettre, là, bon Dieu, avec tout cœur, avec tout âme, avec toute l'idée. C'est commandement ça qui est gros, qui est conséquent. Mais deuxième commandement qui a même importance avec premier, c'est pour remettre frère pareil, tant que ou remettre propre tête. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Nous allons ensemble, bien-aimés. Pero sigue glorificando el nombre del Continue à Señor. glorifier non Seigneur. Sigue esperando algo de Dios. Continue à rester tant de bagailles qui sorti dans bon Dieu. Nuestra fe mueve la mano de Dios. La foi nous mouvementer mais bon Dieu. Amén, hermanos. Había una multitud grande que estaba alrededor de Jesús. C'est un gros foule monde qui était alentour Jésus. Y todos ellos buscando una bendición. Ils tout a cherché une bénédiction. Pero una mujer la tocó. Mais une femme te moyen li. Le tocó a Jesús. Li touché Jésus. Esa mujer de flujo de sangre. Femme ça te un versement sang. Tocó a Jesús con fe. Li touché Jésus avec la foi. Tal vez los que estaban alrededor decían: Peut-être monde qui était entouré t'a dit. algo falta hoy, aleluya. Il y a un bagage qui manquait aujourd'hui. Porque tocaban a Jesús y no recibían. Parce que yo moyen Jésus yo pas recevoir. Pero el poder estaba presente. Mais pouvoir était présent. Solamente su fe, Et seulement la foi. tu fe, La foi. mi fe, La foi moi. deja ese poder fluir. Quitter pour voir ça descendre Y courir. esa mujer tocó a Jesús con fe. Et femme ça te touché Jésus avec la foi. Y dice la palabra que poder salió de Jesús. Parole a dit que pouvoir te sortir dans Y Jésus. Jesús reaccionó Et puis Jésus te y réactionné. dijo: Il dit, alguien me tocó, il y a un monde qui m'aime là. porque sentí poder salir de mí. Parce que me senti une puissance qui sortit dans moi. El poder de Dios está aquí para tu vida. Pouvoir bon Dieu ici pour la vie. Toca a Jesús en esta noche Toucher Jésus à soi. con tu fe. Avec la foi. Esté pendiente, Li prudent là. esté deseoso J'entends dire qu'il y a de désir. recibir de Dios en esta noche. Recevoir de Dieu à soi. Y al Señor: aquí estoy. Le Seigneur même moi là. Durante el mensaje, adórale, Dans le message ça adorer. alábale. Oui. Alabanza al Señor. Amor, hermanos. L'amour frère mieux. ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? ¿Usted ama? Ou remet? ¿Cómo sabe usted si ama? Comment vous faire connaître si vous remet? Amor de Dios. L'amour bon Dieu. Amén. Y le preguntaron a Jesús: Yo posé Jésus question. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Maître, qui ça qui c'est pico commandement dans la loi? Y Jesús le dijo: Jésus répond yo. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Remet mettre là bon Dieu avec tout cœur, con toda tu alma avec tout amour, y con todo tu espíritu. avec toute l'idée. Alabanza a Jesús.
Y el segundo es semejante. Deuxième nan ressemblant. Dice en el 38, Il dit là dans 38 là, este es el primero y grande mandamiento. c'est lui-même qui pi conséquent. Y el segundo es semejante. Deuxième nan ressemblé. Amarás a tu Dios, Remen bon Dieu ou, amarás a tu prójimo remen prochain ou, como a ti mismo. même Jean remen tête ou. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. C'est de deux commandements ça dépend de la loi et puis prophète yo. Algo grande que Jesús declara acá. Yon gros bagay Jésus déclaré là, Conocemos la ley nous connaissons la loi, y cuántas reglas combien de règles. Dios dio a Moisés. Bon Dieu te bail Moïse, Amén, para estructurar a su pueblo, pour lui te structurer peuple là, para guiar a su pueblo. pour te guider peuple là. Y Jesús dice aquí que todas esas reglas, Jésus dit là, toute règle ça yo, todos esos tout mandamientos, commandement ça yo, amén, se pueden cumplir capable accomplir en el amor. dans l'amour. Alabanza a Jesús. Porque cuando uno ama, Parce que dès que yon moun remet, no hace daño. li pas fait aucun dérangement. Si usted ama a Dios, Si vous remet bon Dieu, no falta a ou Dios. pas manquer bon Dieu. Y dice el segundo es amar a tu prójimo. Il deuxième nan c'est remet prochain. ¿Quién es tu prójimo? Qui est-ce qui c'est prochain ou? Y Jesús dio una parábola tocante a tu prójimo. Jésus parle en parabole au sujet des prochains. Si amamos a Dios Si nous remet bon Dieu, y amamos a nuestro prójimo, nous remet prochain nous, no necesitamos la ley. nous pas besoin de la loi. Porque todo eso Parce que tout ça yo, contiene la ley. yo dans la loi. El amor. L'amour. Amor. L'amour. ¿Usted conoce amor? Ou connaît l'amour? ¿Usted sabe qué es Ou amor? connaît qui ça qui c'est l'amour? ¿Usted ama? Ou remet? ¿Usted ama a Dios? Ou remet bon Dieu? ¿Usted ama a su Ou prójimo? remet prochain ou? Alabanza al Señor. Si uno ama a Dios, Si on moun remet bon Dieu, si uno ama a su si on prójimo, moun remet prochain li, no roba a su li prójimo. pas voler prochain. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Si uno ama a Dios, Si on moun remet bon Dieu, uno ama a su si on prójimo, moun remet prochain pareil li, no matará a su li pas prójimo. tuer prochain pareil li. Si uno ama a Dios Si on moun remet bon y Dieu, uno ama a su et prójimo, puis on moun remet prochain li, esas dos van juntos. et bien deux bagages ça va aller ensemble. Uno no puede amar a Dios On va capable remet bon Dieu sin amar a su sans prójimo. pas remet prochain. Uno no puede amar a su On va capable prójimo remet prochain ou, sin amar a Dios. si on pas remet bon Dieu. Porque el que no conoce a Dios Parce que moun qui pas connaît bon no Dieu, conoce amor. li pas connaît l'amour. Dios es amor. Bon Dieu c'est l'amour. Alabanza al Señor. Usted no puede decir, On va capable dire, yo amo a Dios mon remet bon con Dieu, todo mi ser, à tout cœur, pero aborrezco a mi et hermano, puis ou raï frère, aborrezco a mi ou vecino, raï voisin, aborrezco a mi colega en el ou raï trabajo. collègue dans le travail là. No puede ser. Ça pas capable faire. No puede ser. Ça pas capable faire. Usted no ama a Dios. Ou pas remet bon Si Dieu. ama a Dios, Si remet bon Dieu, conoce el ou amor connaît l'amour, y puede amar et pour capable remet, aunque le hacen même daño. s'il dérange ou. Alabanza al Señor. Amor de Dios. L'amour bon Dieu. ¿Qué es amor? Qui ça qui c'est l'amour? En 1 de Corintios capítulo Dans 13, 1 Corinthiens 13, la Biblia nos da allí la Bible dit nous là, algunos requisitos quelques pièces là, para saber si de verdad amamos. pour qu'on ait vraiment si nous remet. Amor es algo muy profundo. L'amour c'est un bagage qui est très fond, Es muy profundo. il est très profondeur. Muchas veces Plusieurs fois, hay gente que piensa il y a des gens qui pensent que el amor l'amour, es ese sentimiento que uno siente cuando conoce por primera vez a su novio o su novia. c'est un sentiment là que on connaît comme première fois, c'est soit ménage. Amén. Y dicen que eso es amor, Je dis que ça c'est l'amour, pero eso no es amor. mais ça c'est pas l'amour. Amén. Uno está enamorado, Il y a des gens qui remet, siente allí tantas cosas un paquet un paquet de bagailles que va por su mente y todo su ser. qui allait dans toute la ville, dans toute l'âme, Le influencia todo su ser. il influence toute la ville. Hasta baja de peso. Alabanza Même al les capables de Señor. descendre poids. Los que no. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es amor. Bon Dieu c'est l'amour. Pero eso no es amor. Mais ça c'est pas l'amour. Alabanza a Jesús. Porque cualquier cosa pasa en esa circunstancia, N'importe bagaille qui passe, n'importe circonstance, en esa relación. dans la relation, Y de repente el que decía que amaba, sans attendre, moun qui dit li remet, ahora está odiando a esa persona que amaba. qu'on y a li remet, moun li te remet, li trahi moun li te remet. Es muy extraño, Ça très hermanos. étrange. Amén. Amor es mucho más profundo. L'amour plus profond. Y en esta noche vamos a Eh ver bien, celui-là, nous allons connaître características del amor. caractéristique l'amour. En esta noche vamos a ver Celui-là, nous allons connaître
con los ejemplos que voy a dar, Avec exemple même bal yo, si amamos. si nous remet. Aquí en 1 Corintios 13, Là dans 1 Corinthiens 13, Pablo explica, Paul explique amén, la importancia del amor. l'importance qu'il y a dans l'amour. Podemos hacer muchas cosas. Nous avons fait un pile bagaille. Uno puede hablar lenguas y no tener Nous amor. avons parlé langage ou pas gain l'amour. Amén. Y Pablo dice aquí, Et puis Paul dit là, no vale nada hablar lenguas ça va faire rien si vous parlez langue, y si no tengo amor. si vous pas gain l'amour. Podemos tener profecía, Nous avons une prophétie. entender todos los Nous misterios. comprenons tout mystère. En el versículo 2, Dans verset 2, toda ciencia. toute science. Podemos tener fe Nous avons la foi. de tal manera que montañas son movidas. Et une façon que monde déplacé. Pero si no tenemos amor, Mais si nous pas gain l'amour, no somos nada, nous pas hermanos. rien. Amén, hermanos. Si usted no tiene amor, Si vous pas gain l'amour, puede trabajar para vous Dios, avez travail pour bon Dieu. pero ese trabajo para Dios, Mais travail pour bon Dieu ça, ganar las almas, et chercher un homme, usted los gana, ou gagner. pero porque no tiene amor, Mais parce que vous pas gain l'amour, usted mismo les expulsa otra vez. ou même capable retourner pousser encore. Cuando para alabar al Señor. Y dice, si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, Il dit si tu parles tout bien mais pour me bailler pauvre yo, y entregase mi cuerpo para ser quemado, et puis me mettre pep moyen pour brûler, si no tengo amor, si me pas aimer, de nada me sirve. ça va servir à rien. Todo está incluido bajo el amor. Tout bagage ça inclut en bas l'amour. En el versículo 4 dice, Verset 4 là il si dit, usted tiene amor en esta si noche, vous avez l'amour à soi, el amor es sufrido, l'amour souffrir, el amor es benigno, l'amour le supporter, el amor no tiene envidia, l'amour pas gain mauvaise envie, el amor no es jactancioso, l'amour pas gain grandisseur, el amor no se envanece, l'amour pas gain grandisseur, el amor no hace lo indebido, il pas chercher avantage pâle, el amor no busca lo suyo, il pas chercher ça pour lui, el amor no se irrita, et puis l'amour pas irrité, el amor no guarda rencor. l'amour pas qui met en colère. Ahora te pregunto en esta On noche, pose une question à soi. ¿usted tiene amor? Ou gain l'amour, ¿Usted conoce ou amor? connaît l'amour, ¿Usted ama? ou remet, Alabanza a Jesús para siempre. Cuando amamos, les nous hermanos, remet frère mieux. damos todo. Nous bail tout. En amor a Dios, si amamos a Dios, Dans l'amour pour Dieu, nous remet pour bon Dieu. damos todo a Dios. Nous bail bon Dieu tout. Si amamos a Dios, Si nous remet bon Dieu, queremos estar en la casa de Dios. nous voulons pour nous dans caille bon Dieu. Queremos estar en las cosas de Nous voulons pour Dios. nous affaires bon Dieu. Alabanza al Señor. El amor no se goza en la injusticia, L'amour pas prend plaisir dans injustice. mas el amor goza en la verdad. Mais l'amour prend plaisir dans la vérité. ¿Cuándo tienen amor en esta Comme noche? il y a l'amour à soi. Pregunta al que está a tu lado. Posez mon qui peut côté là une question. ¿Usted sabe qué es amor? Ou connaît qui ça qui c'est l'amour? ¿Usted sabe qué es pregunta? Ou connaît ça que l'amour? ¿Usted sabe qué es amor? Ou ça qui est l'amour? ¿Usted conoce amor? Pregúntale, Posez la question. pregúntale. Ou connaît l'amour? Ou connaît qui ça que l'amour? Mueve esa lengua, aleluya. Mouvement de Gloria al langue. Señor. En el versículo 7 Dans dice, verset 7 là, il dit, el amor todo lo sufre, moun qui remet, il souffre tout bagaille. el amor todo lo cree, L'amour tout bagaille il croit. el amor todo lo espera, L'amour l'attend tout bagaille. el amor todo lo soporta, L'amour c'est pas tout bagaille. el amor nunca deja de ser. L'amour pas jamais laisser ça. Amén, hermanos. El amor permanece para siempre. L'amour reste pour tout le temps. Dice ahí que las profecías se acabarán. Il dit profession que pour finir. En el cielo no necesitamos profecías, hermano. Dans ce là, pas besoin de prophétie frère monsieur. Las lenguas cesarán, Il langage que pour sécher. la ciencia acabará, Science que pour finir. pero el amor a Dios permanece para Mais siempre. l'amour bon Dieu reste pour tout le temps. Amén, hermanos. El amor de Dios en nuestras vidas. L'amour bon Dieu dans la vie nous. En Efesios capítulo 3, Dans Éphésiens chapitre 3, a veces no conocemos el amor il y de a des fois nous Dios. pas connaît l'amour bon Dieu. Alabanza a Jesús. A veces amamos ciertas cosas más que a Dios. Il y a des parfois nous aussi nous remet de bagaille plus que bon Dieu. Los fariseos Pharisiens yo, amaban su estructura más que a Dios. yo te remet structure yo plus que bon Dieu. Ellos servían a Dios, Yo t'a servi bon Dieu. amaban a Yo Dios te remet bon Dieu. en su concepto, Dans concept yo. pero con el tiempo Mais pendant temps, amaron más sus posiciones que a Dios. yo te remet position plus que bon Dieu. Amaron más su concepto de la sinagoga que a Dios. Yo te remet en synagogue yo plus que bon Dieu. Alabanza a Jesús. No podemos amar Nous pas capable remet las cosas que Dios produce más que a Dios. bagaille bon Dieu produit plus que bon Dieu. Gloria a Jesús. Hermanos, la Il iglesia, faut me l'église. Dios lo instituyó Bon Dieu institue l'église
Pero no tenemos que limitarnos Mais nous pas de limiter nous a esas estructuras. dans structure ça. Tenemos que estar abiertos para Nous Dios, devons ouvrir nous pour bon Dieu. para lo que Dios quiere hacer en Pour ça que nuestras bon Dieu veut vidas. faire dans nous-mêmes. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. En Efesios 3, versículo 16. Dans Éphésiens 3 verset 6, Versículo 16. verset 16, pardon. Porque os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. M'a demandé bon Dieu pour lui ban nous d'après richesse pouvoir li, force et courage dans cœur nous. Par moyen pouvoir cet esprit pour nous qu'a grandi dans caractère nous. Y mire lo que dice en el versículo 17. Regardez qui ça dit là dans verset 17 là. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Pour Christ a arrêté dans cœur nous. a fin de que arraigados y cimentados en amor. A confiance nous gagne dans lui Amén. Tener sus raíces en el amor de Dios. et m'a demandé pour nous pour bon Dieu ban nous pour nous pousser racine. Conocer el amor de Dios. Pour nous connaître l'amour bon Dieu. Por eso cuando vamos a evangelizar, Le salaire qui nous allons évangéliser, no llevamos una iglesia, nous pas apporter l'église aller. no llevamos Nous doctrina, pas apporter doctrine aller. llevamos a Mais nous Cristo, porter Christ là. el amor de Cristo. L'amour Christ Cuando là. la persona conoce el amor de Dios, Et là que moun connaît l'amour bon Dieu. cuando ese amor de Dios penetra en nuestras Là vidas, que l'amour bon Dieu pénètre dans monde ça. estamos dispuestos de hacer todo para Dios. Disponible pour faire toute bagaille pour bon Dieu. Estamos dispuestos de dejar todo para Dios. Disponible pour quitter toute bagaille pour bon Dieu. Cuando el amor de Dios tocó a mi corazón, Là que l'amour bon Dieu te touché la vie. estaba dispuesto a dejar todo para Donc Dios. tu peux quitter toute bagaille pour bon Dieu. Y no sabía que ciertas cosas eran On malos. va connaître aussi des bagailles pas de bon. Pero esas cosas yo tenía que hacerlas en los días que había servicio. Mais bagaille c'est déjà faire dans jour que tu as service. Y yo no quería perder mis cultos. On pas vouloir perdre service moi. Entonces iba dejando todas esas Je cosas. déjà quitter toute bagaille ça. Nadie me tenía que decir algo. On a besoin de 10 millions bagaille Porque yo encontré el amor. parce que nous rencontrer avec l'amour. Y cuando uno encuentra el Quand amor, nous rencontrer l'amour, está dispuesto a hacer todo. il est disponible pour faire tout Todo, bagaille. hermanos. Oui ou non? Alabanza al Señor. Y en el versículo Le 18, verset 18 là. Pablo ora Et Paul a prié. y dice para que seáis plenamente capaces de comprender Il dit pour nous qu'à comprendre con todos los santos cuál sea la anchura, à tout peuple bon Dieu, Jean remet Christ à l'âge, la longitud, Jean lit longue, la profundidad Jean lit fort, y la altura et puis Jean lit haut. de conocer el amor de On Cristo, connaît l'amour Christ là, que excede todo conocimiento. qui est fermé de toute bagaille, toute connaissance, Amén, hermanos. Que excede todo qui conocimiento. ferme toute connaissance. Nosotros no podemos On n'est entender pas capable de comprendre lo que es amor de Dios. ça qui c'est l'amour bon Dieu. Alabanza al Señor. Y la Et iglesia puis l'église, es el lugar c'est place donde conocemos amor. pour que nous connaissions ça, quel est l'amour. La iglesia L'église tiene que ser el lugar doit ser un côté, donde hay amor, côté qui gagne l'amour, donde se recibe côté qui amor, recevoir l'amour, donde se da amor. côté qui baille l'amour. Alabanza al Señor, porque nosotros conocemos Parce que nous amor, tous nous connaissons l'amour, conocemos a nous Dios. connaissons bon Y Dieu. dice aquí que el amor de Dios excede todo conocimiento. Les dit, l'amour bon Dieu dépasse toute connaissance. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, Les petites qui étaient perdues, elles retournent dans la caille. después de abandonar la casa de su padre, Les filles abandonnées, caille papa. el padre le ha dado todo. Papa a bali toute El bagaille. padre cuidó de él. Papa prend soin. Pero de toda forma, él quiso abandonar el hogar de su padre. Toute gens étaient abandonner caille papa. Él quiso ir en este Ils mundo étaient aller dans le monde a là. hacer lo que no agrada a su padre. Al faire ça pour faire papa plaisir. Y cuando hizo todo lo que deseaba hacer Et bien là qu'elle te fait tout ça qu'elle te désir pour te faire, y vio que no había placer en lui esto va pas de plaisir dans bagaille ça. y perdió todo lo que Il tenía, perd tout ça le te gain. regresó a casa, Il retourner la caille. regresó a donde su Il padre. retourner la caille papa. Alabanza al Señor. Y su padre estaba Et contento, puis papa était content. alegre Était en joie. de que su hijo regresó. Parce que puis il a retourné. Su padre le estaba esperando. Papa était attendre. Eso es amor. C'est ça qui c'est l'amour. Amén, hermanos. El amor no acaba, hermanos. L'amour pas fini, No frère. Il termina. n'est pas terminé. Aunque vengan golpes, Même si vini gros coup, fraude, même si fourbe, decepciones, déception yo. tantas cosas, Un hermanos. paquet de bagailles, frère, Si yo. uno ama con el amor de Dios, Si on remet avec l'amour bon Dieu, ese amor et l'amour ça, nunca termina. jamais fini. Bueno, para alabar al Señor.
El padre lo recibió. Et papa recevoir. Es más, lo estaba Mais esperando. plus que de ça qu'il t'a attendre. Estaba orando Il t'a prié para él, alabanza al pour petit Señor. garçon là. Así como usted y yo C'est comme ça même avec moi. estamos orando Nous avons prié por los que han descarriado, pour ça qui dévie. por los que no están aquí Pour más. ça qui pas Aleluya. là encore. Bendito sea el Señor. ¿O no, hermanos? Oui, mon frère. Yo. Alabanza a Jesús. Si uno tiene amor. Si on moun gen l'amour. Pero el hijo que está en casa, Mais petit qui est la caille là. el hijo que nunca falló, Petit qui va jamais faillir. el hijo perfecto que estaba Petit qui allí, était bonnet qui était là. se enojó. Il est en colère. ¿Por qué se hace tanta cosa para Pour él? qui ça pas quel bagage ça pour lui? Él no conoció el Il amor. pas connaît l'amour. Se enojó Il est en grandemente. colère en pile. No estaba de acuerdo con su Il est pas padre. d'accord avec papa. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Y a veces la iglesia, a veces con el tiempo, la iglesia puede perder L'église que des fois en temps l'église va perdre. su visión, aleluya, yo. y ser Il religioso, vient religieux. y ser una Il religión, vient religion. en vez de regocijarse, Au lieu de réjouir. de ver un descarriado Là regresar. que ouais un petit bonnet qui dévie retourner encore. Hay gente que no se alegra, Il y a des gens qui pas content. comienzan a hablar, Commence à parler. comienzan a hablar de ese hermano, de esa Parler des hermana, frères et des sœurs. en vez de decir gloria a Au lieu de Dios, dire gloire à Dieu. aleluya, Alléluia. oh, el hermano regresó, Oh, frère retourner. dale un abrazo, Embrasser. bendito sea el Soit le Señor. nom de Dieu. Dios está contento Bon Dieu est content. que él regresó, qu'il est retourné. que ella regresó. Il est retourné. Dios está alegre, Bon Dieu est content. pero su iglesia a veces, L'église des fois. aleluya, gloria al Señor. Gloire à Jésus. Dios está dispuesto a perdonar Bon Dieu est disponible pour pardonner. porque Dios es amor. Bon Dieu c'est l'amour. Amén. Y la iglesia tiene que ser así. L'église doit être comme ça. Y a veces no entendemos. Et que des fois, nous pas comprendre. Dice ahí que el amor de Dios excede Il dit, l'amour bon Dieu dépassé. todo conocimiento, Nous devons comprendre. que no podemos Et nous comprender pas capable de comprendre. cómo Cristo pudo morir en la Comment on va cruz. faire mourir sous bois calvaire. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nous-mêmes, nous sommes l'ennemi bon Dieu. ¿Por qué murió por Pour nosotros? qui ça a mouru pour nous? ¿Por qué Él dejó su divinidad a un lado? Pour qui ça a quitté faiblesse et un bord? La Biblia dice que Él se destruyó a sí mismo. La Bible dit qu'il détruit tête li. Se hizo hombre. Il fait le vie monde. No caminó en su poder de Dios aquí en la Il va tierra. marcher dans la puissance bon Dieu là sur Caminó terre. como ser humano. Il marchait comme l'homme. Sufrió como ser Il humano. souffre même Jacques Moun. Soportó todo como ser Dans humano. tout bagage même Jacques Moun. Hizo sus milagros en el poder del Espíritu Il Santo. fait miracle dans le pouvoir de cet esprit bon Dieu. Alabanza al Señor. Y dicen Et il dit, que en la cruz hay derrota. sur quoi que ça crée les pèdes? Había derrota. Tu gagnes pède. Yo no creo eso. Moi pas quoi ça. Dicen Il dit, que Jesús no quiso ir a la cruz Jésus pas voulait aller sur quoi? porque vio los clavos, Parce qu'il était ouais clou yo. vio esa corona de espinas. Il était ouais couronne piquant. Yo no creo que eso era lo más terrible. Moi pas quoi que ça a été plus terrible. Amén. Yo creo que lo más terrible Moi quoi que ça a été plus terrible. por el cual él clamó al Padre Pour ça qu'il était relé dans papa. fue cuando él vio que tenía que tomar nuestros pecados. C'est là qu'il était ouais, il prend péché nous yo. Eso era lo más terrible C'est ça para qui était él. plus terrible pour lui. Y yo creo que por eso él dijo al Padre, Moi quoi que c'est peut-être ça il était dit papa. si es posible salvar a usted y a mí Si c'est possible, on me sauver où? de una otra manera, De une autre façon, hazlo Dios. fais ça. Pero yo no quiero tomar esa suciedad sobre mí. Mais moi-même, moi pas voulu prendre saleté ça sur moi. Y el Padre le dijo, Papa dit lui, no hay otra manera. pas de l'autre façon. Un inocente Un innocent, sin pecado sans péché, tiene que morir. besoin de mourir. Y por amor, Pour l'amour, Jesús fue a la cruz. Jésus allait sur quoi? Por amor, Por l'amour. se entregó allí. Il remet là. Por amor, Por l'amour. soportó todo eso. Je supporte tout ça. Yo. Él tenía poder. Il était pouvoir. Cuando Pedro sacó su espada Les pierres râlaient les pierres. y quitó la oreja de ese Il soldado, coupait les oreilles soldats. Jesús le dice allí, Jésus dit là. ¿no crees que yo tengo poder Papa c'est qu'il a pouvoir. de pedir a mi padre Demande papa. que mande un ejército? Vont l'armée. Él pudo pedir en ese momento Il a demandé dans moment ça. que el padre mandara un ejército de Il a ángeles demandé voyons l'armée para pelear por él. Vous pour lui. Era muy fácil para C'est él. facile pour lui. Por eso él no perdió en la Pour cruz. ça il pas perdu sur quoi. Él tenía soldados. C'était qu'il soldat. Él solo podía haber luchado Il même ça de y no ser crucificado. pas crucifié. Alabanza al Señor. Pero en la mente humana, Mais moi l'homme. la cruz era una derrota. Toi c'était un pède. En la cruz uno se pierde. Toi c'était un En pède. la cruz todo se termina. Pourquoi tout bagage fini? Pero en la espiritual no. Le spirituel non. En la cruz empezó la vida. C'est sur quoi la vie En la commence? cruz había victoria. Toi t'es gagné Y victoire. la saya.
Él cumplió con la voluntad de Il a Dios. accompli la volonté A de su Dieu. nombre la gloria. Alléluia. Levanta tu mano, adora al Et Señor. j'aimerais adorer le Seigneur. Gloria al Señor, aleluya. Gloire à Jésus. Bendito sea el Señor. Soit le nom de Dieu. Humanamente, Humainement, el ser humano l'homme, ve la cruz como derrota. vous croyez que vous perdez. Y algunos pasaron por ahí En pile, vous passez là. y decían, Et puis, vous dites, el que sanaba tanto, et c'est lui-même qui guérit en pile, monde. el que hacía tantas C'est lui qui cosas, fait un paquet de ¿por bagages. qué no tiene poder ahora de bajar de la Vous cruz? n'avez pas le pouvoir qu'on a pour le descendre tête de ce quoi. Pero eso no era la idea. Mais ça, c'est pas l'idée. La victoria era Victoire, c'est soportar, supporter. entrar a la muerte, Rentrer dans la mort. quitar el imperio de la muerte. Rester pour voir la mort. Alabanza al Señor. Cristo Jésus vive. vivant. Amén, hermanos. Es como si usted Et si vous-même, está con su familia. si vous avec famille, yo, Yo quiero que se imagine algo. moi, je veux que pour imaginer un bagage. Sea hijo o hija o padre Ce o soit madre. petite fille, petit garçon, maman ou bien papa. Imagínese que está con sus seres queridos. Imaginez vous soit avec toute une famille. Yo. Amén. Y están en un bote en el mar. Et puis, on a un bateau dans la mer. Sous Y la mer. el bote se volteó. Et puis, côté que le bateau, ça allait chavirer. Alabanza a Jesús. Amén. Están ahí nadando para llegar a la orilla. Et puis, là, on va nager pour sortir sur le rivage. Pero alguien presenta Et ahí. puis, il y a un monde qui présentait là. Amén. En medio de ustedes. Au lieu, dans mi-temps, nous Está tout. tratando de ahogar a su hijo. Et puis, si on arrive là, il y a traité pour engorger petit ou dans O l'eau. uno de tus hijos. Ou bien, une petite ou O tu esposo que tú amas ou tanto. bien, monsieur qui aurait mis en pile là. O tu esposo que tú amas Ou bien, tanto. madame qui aurait mis en pile là. Alabanza al Señor. Amén. Ese alguien está tratando de quitar la vida Nous a traité pour nous retirer la vie. de un ser querido de usted. Et Aleluya. une famille. Yo. Bendito sea el Señor. Y usted sacrifica su vida Et puis, on même sacrifier la vie. para que su familia Pour famille là, pueda llegar a la orilla. capable de arriver sur le rivage. Y usted abraza a esa On est persona capable d'embrasser y va a la profundidad. Et puis, on va descendre en fond avec elle. Amén con esta persona. Avec moun ça. Bendito sea el Señor. Usted muere, Ou mourir. pero esa persona entra a la muerte con Et usted. lui-même, moun ça allait rentrer dans la mort ensemble avec elle. Bendito sea el Soit Señor. le nom de Dieu. Jesús es el vencedor del Jésus, c'est Calvario. lui-même qui te gagne sur quoi? Tomó el pecado. Il prend péché. Cuando el pecado estaba sobre Le Jesús, péché était sur Jésus. el pecado pensaba que estaba ganando, Le péché était pensé qu'il a gagné. pero era una trampa. Mais c'était un pélin. Cuando todo el pecado estaba allí sobre Le él, péché était là en sous lui. cuando toda la enfermedad estaba sobre él, Maladie vient sur él toi. los abrazó, Il a embrassé. él los agarró y entró a la muerte. Y estaba, ¡ay, rabasaya! ¡Un rabaquilla! Y entró a la muerte, raquibasaya, ¡un rabasaya! Venció la muerte con la muerte. Gagne la mort avec la mort. Venció el pecado con la Il muerte. gagne le péché avec la Y mort. por eso dice, Et ça lui dit. muerte, La mort. ¿dónde está tu aguijón? Muerte, Côté où il est? ¿dónde está tu victoria? Côté victoire où il est? Sorbila es. Oubliez-le. A su nombre la gloria. Cristo vive. Por amor Pour l'amour que excede todo conocimiento. qui dépasse tout bon comprendre. Porque ¿quién hace eso Parce que qui est-ce qui fait ça? para su prójimo? Pour prochain. Usted ama, Ou remet, usted ama, ou remet, usted ama a su ou prójimo. remet prochain yo. Alabanza a Jesús. Bueno que la iglesia no dice amén, aleluya. Il est bon parce que l'église va dire amen. Entonces en esta noche el altar tiene que estar lleno Eh bien, cela devant l'autel a besoin plein là. de gente diciendo a Dios, C'est moun yo qui va dire bon Dieu. Dios dame amor. Bon Dieu, ban l'amour. Yo quiero conocer On amor. veut connaître l'amour. Usted ama. Ou remet. El amor no es un sentimiento. L'amour, c'est pas un sentiment. El amor es profundo. L'amour, c'est un profond. El amor soporta L'amour golpes. supporte couille. Alabanza al Señor, hermanos. Usted ama a su prójimo. Ou remet prochain pareil. Si no ama a su Si prójimo, vous pas remet prochain pareil. no puede amar a Vous Dios. pouvez remet bon Dieu. Usted ama a su pastor. Vous remet pasteur. Eso sí que era duro, aleluya. Alléluia, ça c'est quelque chose. Diga amén, aunque miente pide perdón después, aleluya. Même si pas mentir, demandez pardon. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Miénteme si quiere en el altar, usted pide perdón por la mentira, aleluya. Demandez pardon pour moi. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Hay que amar. Remet. Hay que amar. Remet. Y usted puede Et amar. pour capable remet. ¿Sabe por qué? Pour qui ça? En 1 de Juan 4:8. Dans 1 Jean 4:8. Oh, gloria a Jesús, alaba a tu Dios. Loué bon Dieu là, alléluia. Cristo vive, Jésus vivant, Cristo reina. Jésus règne. Alabanza a Jesús.
En 1 de Juan 4:8 Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, dice la palabra de Dios: parole bon Dieu dit, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. dans verset 8 là il dit, moun qui pas gen remè dans cœur yo, yo pas kon bon Dieu parce que bon Dieu c'est remè même. Amén. Si usted no ama, Si vous pas remè, no ha conocido a vous Dios, pas kon bon Dieu porque Dios es amor. parce que bon Dieu c'est remè même. Alabanza a Jesús. En el versículo 7 dice: Verset 7 là il dit, amados, Zamim, amémonos unos a otros, mes amis, c'est pour nous yon remè l'autre porque el amor es de Dios. parce que remè sorti dans bon Dieu. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Moun qui gen remè dans cœur, c'est petit bon Dieu yo connaît qui moun bon Dieu yé. El que no ama Moun qui pas remè, no ha conocido a Dios, yo pas connaît bon Dieu porque Dios es amor. parce que bon Dieu c'est remè même. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, Et puis mais qui Jean bon Dieu fait nous ouais, Jean li remè nous. en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Li te voye seul petit lia sur la terre pour te ka ban nous la vie. Amén, hermanos. Mandó a su Hijo, Li voye petit lia. demostró su amor Li démontrer l'amour con hechos, acte lo dio todo, avec acte avec porque tout amor, bagaille. que es Qui est difícil difficile para el ser humano amar pour l'homme remè. a alguien que no le ama a uno. Yon monde qui pas remè l'autre. Qué difícil Qué difícil para el ser humano amar Pour l'homme remè. a alguien que habla mal de Et uno. yon monde qui parle mal de l'autre monde. Qué difícil Difícil para el ser humano amar Pour l'homme remè. a alguien que le ha hecho daño, Yon monde qui fait le dérangement. pero no para Dios. Mais c'est pas pour bon Dieu. Por eso el amor de Dios C'est ça l'amour bon Dieu. excede todo Il conocimiento. dépasse tout bon comprendre. No lo podemos On entender. n'est pas capable de comprendre. En el versículo 10 dice: Dans verset 10 ça dit, en esto consiste el amor, mais qui ça remè ailleurs? no en que nosotros hayamos amado a Dios, C'est pas nous-mêmes qui te remè bon Dieu. sino en que Él nos amó a nosotros C'est lui-même plutôt qui te remè nous. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Il te voye petit lia pour nous te ka recevoir pardon pour péché nous yo. Amén, hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, Mes amis frères yo, si bon Dieu remè nous comme ça, debemos también nosotros amarnos unos a eh otros. bien nous-mêmes nous de remè yon à l'autre. Amén. No fue que nosotros hemos amado C'est a pas Dios. nous-mêmes qui remè bon Dieu. No amábamos a Dios, Nous hermano. pas remè bon Dieu. Andábamos en nuestros Nous pecados y t'a delitos. marché dans péché nous yo. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jésus dit si nous remè, eh bien kembe commandement yo. Es un señal, C'est un signe, una prueba une preuve que usted ama. que vous remè. Si ama, Si vous remè, no hace daño al que usted Vous ama. pas déranger moun nous remè. ¿Cuándo puede alabar al Señor? En Proverbios 10, versículo 12, Dans Proverbe 10 verset 12, dice la palabra de Dios algo importante allí. parole bon Dieu dit un bagage important là. Hein? Alabanza al Señor. Que cuando amamos, hermanos, Les que nous remè frère yo, hay beneficios. gen bénéfice. Mira en el Proverbios 10, versículo 12, dice la palabra: Parole là dit là dans Proverbe chapitre 10 verset 12. el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Il dit les ou gen remè dans cœur ou pardonner tout péché, mais les ou raï moun ou toujours a fait a chercher compte. El amor cubrirá todas las faltas. Moun qui gen remè dans cœur pardonner tout péché. En 1 de Pedro 4:8, Dans 1 Pierre 4 verset 8, el odio solo trae problemas. et raïssement seulement pour des problèmes. 1 de Pedro 4:8, 1 Pierre 4 verset 8. amor de Dios, L'amour bon Dieu, amor. l'amour. Dice: Dios es amor. Il dit que bon Dieu c'est l'amour. Alabanza a Jesús. La esencia de Dios es amor. Essence bon Dieu c'est l'amour. Cada parte de Dios es amor. Chaque partie dans bon Dieu c'est l'amour. No que Dios tiene amor, Parce que bon Dieu gagne l'amour. Dios es Bon amor. Dieu c'est l'amour. Alabanza al Señor. 1 de Pedro 4:8 1 Pierre chapitre 4 verset 8. dice la palabra del La Señor: parole du Seigneur a dit, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. il dit avant toute bagaille, c'est pour nous yon remet l'autre en pile parce que les nous remet, ça fait bon Dieu pardonner en pile péché.
Pedro aquí Et là, Pierre, exhorta a la il a iglesia exhorté l'église para tener ferviente pour amor. te remettre en pile, Amén. Para activar ese pour amor. te activer l'amour ça, Para actuar en amor. pour agir l'amour. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Parce que l'amour, bon Dieu, il couvre un paquet de péchés. Vamos a ver algunos textos en 1 de Juan. On regarde quelques versets encore dans 1 Jean, Amén. Capítulo 2. chapitre 2. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. 1 de Juan 2. 1 Jean, chapitre 2. Alabanza a Jesús. Versículo 10. Verset 10. Dice allí: el que ama a su hermano, gloria a Jesús, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Il dit, c'est moun qui remet frère qui dans lumière. Comme ça, pas gen rien nan yo qui ka fait yon l'autre tomber dans péché. El que ama a su hermano, Yon moun qui remet frère. bendito sea el Señor. El amor de Dios L'amour bon Dieu, en nuestros corazones ¿Qué no yo? es suficiente para la iglesia. il suffit pour l'église. Si cada uno ama con el amor de Dios, Si nous chaque remet avec l'amour bon Dieu, no importa de dónde somos, ça pas importe qui côté nous sorti. no importa nuestra cultura, Ça pas importe qui culture nous gagne. no importa nuestras costumbres, Ça pas intéressé qui coutume nous gagne. el amor de Dios es lo mismo. L'amour bon Dieu a prêté même bagaille. Si tenemos ese amor de Dios, Si nous gagne l'amour bon Dieu el ça, primer mandamiento, premier commandement. si amamos a Dios, Si nous remet bon Dieu, el segundo mandamiento, deuxième commandement. amamos a nuestro Si nous prójimo, remet prochain pareil nous, todo puede funcionar en la tout va iglesia. fonctionner dans l'église. Puede haber armonía. Il doit avoir harmonie. Si no hay armonía, Si pas de harmonie, es porque falta de amor, parce que manque l'amour. porque usted no conoce Parce que amor. pas contre l'amour. Alabanza del Señor. No, pero Él me ha hecho esto. Non, il te fait ça. El amor de Dios todo lo sufre. L'amour, le bon Dieu, il souffre toute bagaille. Pastor, desde ese mensaje que usted predicó, yo no le amo más. Pasteur, depuis dans prestation me venir, pas le remet encore. El amor de Dios todo lo soporta. L'amour bon Dieu supporte toute bagaille. No hay argumento para no amar. Pas gain aucun argument pour pas remettre. Pero Él me pegó, Jesús. Mais il était Él me pegó, Jesús. c'est lui-même qui frappait Jésus. Dile al otro lado de tu Eh bien, rostro. virer l'autre bon marché à Bali. Cuando uno ama, Les qui moun remet. cuando uno Les moun ama, remet. cuando uno Les ama, moun remet. el amor no tiene límite, L'amour ça pas gain limite. no tiene anchura, Il pas gain l'âge. no tiene Pas gain altura. l'âge, pas gain hauteur. Alabanza al Señor. Oh, tenemos que estar en el amor de Dios. Nous voyons l'amour bon Dieu. Hay muchos que no ven a Dios como un Dios de amor. Et il y a un pile qui pas vivre dans bon Dieu tant qu'on bon Dieu de l'amour. Ven a Dios solamente un Dios de juicio. Regardez bon Dieu tant qu'on bon Dieu de jugement. Ven a Dios solamente un Dios que manda al infierno. Regardez bon Dieu tant qu'on bon Dieu qui voit monde dans l'enfer. Ven a un Dios que solo quiere castigar. Regardez bon Dieu tant qu'on bon Dieu qui a punir. Pero Dios es amor, Mais bon hermano. Dieu c'est l'amour frère mieux. Antes de todo esto, Avant tout bagaille ça yo. Dios demuestra su Bon Dieu amor. démontrer l'amour. Nosotros siendo pecadores, Même pendant nos péchés. Él murió por Il nosotros. mourit pour nous. Dios te ama. Bon Dieu remet on. Dios te Bon ama. Dieu remet on. Dios te Bon ama. Dieu remet on. Puede usted decir, Dios me Vous ama. capable de dire bon Dieu remet moi. Dios me Bon ama. Dieu remet moi. Dios me Bon ama. Dieu remet moi. Decláralo, aleluya. Déclarez ça. Dios te Bon ama. Dieu remet moi. Dios me Bon ama. Dieu remet moi. Dios me ama. Bon Dieu remet moi. Entregó su hijo por mí. Il remet petit lia pour moi. Entregó su hijo por mí. Il remet petit lia pour moi. Entregó su hijo por mí. Il remet petit lia pour moi. Dios me Bon ama. Dieu remet moi. Alabanza al Señor, aleluya. Y hay pueblo de Dios Il y a un peuple bon Dieu. que no entiende el amor de Dios. Pas comprendre l'amour bon Dieu. Cuando uno predica del amor, Les qui vont prêcher de l'amour. dice que uno está desviando de la doctrina. Elle dit ah la dévié dans la doctrine. Pero el amor de Dios también es Mais doctrina. l'amour bon Dieu, toutes ces doctrines. Él ama. Il remet. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Y a veces nosotros condenamos a la Il gente va falloir nous condamner moun. mientras Dios le ama. Pendant bon Dieu remet. Mientras Dios aún tiene esperanza Pendant bon Dieu jusqu'au nid dans lui-même. en esa persona. Alabanza al Señor. A veces pensamos que Dios no nos ama, Il va falloir passer bon Dieu par remet nous. que Dios nos ha puesto a un lado Bon Dieu mettez-nous en bord. porque hemos fallado a Parce que nous Dios. faillit bon Dieu. Pedro lloró Il a été amargamente crié amèrement. porque negó al Il Señor. était nié Seigneur. El miedo tomó control de su Et vida, bien Père te vient prendre contrôle dans la de ville. su mente, Dans la mémoire. y negó al creador del cielo y la tierra. Il nié créateur ciel la terre. No una vez, C'est pas une fois. 3 veces Trois fois. se fue de allí, Il sortit là. huyó, Il sauvé. regresó a pescar
pescar retourner al péché. en amargura, Et en tristeza. Pero Dios le dijo, Le bon Dieu dit, Pedro, no ha terminado todo. Pierre, tout bagage pas fini. Es que aquí voy a empezar contigo. C'est là, on va commencer avec. Te voy a enseñar amor. On va l'enseigner Me là. has negado 3 veces Même 3 fois. y te voy a hacer el paladín del evangelio. Homme de Y l'évangile. Saba Rabashaya, a su nombre la gloria. Dios es amor. Dieu, c'est l'amour. Muchas veces la iglesia condena a alguien, Plusieurs fois dans l'église, je condamné au monde. mientras Dios dice, Le bon Dieu dit, yo le amo, yo le quiero. Si se arrepienta, yo lo levanto, alabanza al Señor. Nosotros sabemos en esta obra, Et nous, capables, nous tous connaissons ça. amén, tenemos la regla, no doctrina, Nous avons une règle, ce n'est pas doctrine. que nosotros los varones Et nous-mêmes, messieurs, no dejamos crecer la barba, nous ne pas amén. quitter Bab nous pousser. No es doctrina. Ce n'est pas une doctrine. Con barba o sin barba usted es salvo, C'est ça avec Bab, bien sans Bab ou sauvé. amén. Si usted está de acuerdo, puede decir amén. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Entonces ya sabré que están escuchando a mí, aleluya. Eh bien, Amén, hermanos. Amén. Pero he escuchado cristianos decir, mais vous avez écouté des chrétiens qui disent, mire ese mundano con barba. regardez mon Dieu avec Bab. No, no porque un cristiano tiene barba es Ce n'est pas mundano. parce qu'un chrétien qui a une Bab, c'est mon Dieu. Es una regla. Son règle. Lee la Biblia. Lis la Bible. ¿Cuánta gente con barba sirviendo a Dios? Combien de monde qui a une Bab qui a servi mon Dieu? Pero a veces perdemos Mais il faut nous perdre el amor de Dios l'amour mon Dieu. por la estructura, À cause de por el structure. concepto que À tenemos cause du concept que nous de avons. lo que es la iglesia de C'est Dios. ça qui dit l'église mon Dieu. Alabanza al Señor. Y muchas veces Et plusieurs fois, Dios quiere hacer on algo, devait faire un pero bagage. estamos así metidos en ese Et nous modelo. tellement mettez-nous dans le modèle là. Alabanza al Señor. Por eso a veces yo quiero cambiar ciertas cosas. C'est pour ça que les femmes veulent changer une série de bagages. Hoy no vamos a arrodillar, Je dis, on ne peut pas lâcher nous. vamos a cantar On primero. va acheter premièrement. Y hay gente que se siente mal. Et Dieu me dit pas sentir Me bien. tengo que arrodillar primero. Je vais acheter le premièrement. Me tengo que lavar en la sangre. Je vais laver avec sang. Ya estás lavado en la sangre. Déjà lavé avec sang. Oh, conoce el amor de Dios. Con l'amour mon Dieu. Alabanza al Señor. Rompe con la rutina. Cassé avec Rompa con structura. Rabasaya. Tu rabasaya. Ábrete para Dios. vous mon Dieu. Dios es amor. C'est l'amour. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Amen. En 1 de Juan 4:21 Dans 1 Jean chapitre 4 verset 21. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu dit. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Verset 21 il dit, c'est ça fait mes commandements Christ là ban nous. Moun qui aime bon Dieu, yo fait pour aimer frère tout. El que ame a Moun qui Dios, aime bon Dieu, ame también a su hermano. il aime frère là tout. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Usted pretende amar a Vous Dios prenez pause, aimer bon Dieu. y no ama a su hermano que está a su lado. Et puis vous pas aimer frère là qui beaucoup là. Pastor, porque usted no sabe quién es. Pasteur, c'est parce que vous pas connaît qui laisse lié. Pero Dios lo dice allí. Mais bon Dieu dit là, Alabanza a Jesús. El que ama a moun Dios, qui aime bon Dieu, ame también a su hermano. il aime frère là tout. Pero pastor, es difícil. Mais pasteur, c'est difficile. Amar con tu amor carnal es difícil. Aimer avec l'amour chanel, c'est difficile. Pero amar con el amor de Dios es posible. Aimer avec l'amour bon Dieu, c'est possible. Amar hasta aquellos que se consideran tu enemigo. Aimer jusqu'à ce que vous considérez autant que l'ennemi. Amén, hermanos. Amen. Es más fácil amar que C'est odiar. plus facile pour aimer que haïr. Es más fácil amar que tener C'est rencor. plus facile pour haïr au lieu qu'il y ait rancune. Vamos a amar a Dios, Nous aimer hermanos. bon Dieu, frère. Yo. Amemos a Dios, hermanos. Primero de Juan 3:16. 1 Jean 3, verset 16. Un texto muy precioso ahí. Il y a un verset qui est très précis là. Amén. El amor, hermanos, L'amour, frère, yo, se demuestra. lui démontrer. Gloria a Jesús. ¿Estás conmigo? Ou ensemble avec moi. El amor se ve. Dans l'amour, ouais ça. Gloria al Señor. En 1 de Juan 3:16 dice, Dans 1 Jean 3, verset 16, il dit, en esto hemos conocido el amor, mais ça qui fait nous connaître, ça qui ça remet. en que Él puso su vida por nosotros. Jésus va la vie pour nous. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. C'est peut-être ça, nous-mêmes tout, c'est pour nous bailler la vie nous pour frère nous. Yo. Mira la profundidad aquí. Regardez profondeur là, Usted llegó a este nivel de amor en Dios. ou arriver dans niveau bon Dieu là. Amén, hermanos.
En esto conocemos, hemos conocido el amor. Et dans ça, nous connaissons l'amour. Él puso su vida por nosotros. Il mettait la vie pour nous. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas. Et même nous-mêmes, nous devons mettre la vie, nous. Y muchos quieren morir por Dios. En pile, voulez mourir pour bon Dieu. No pueden morir, no pueden salvar a Dios. Pour capable sauver bon Dieu. Pero hay un hermano al lado de usted Mais il y a un frère à côté. que usted puede ayudar, Pour capable aider. que usted puede motivar, Pour capable encourager. que usted puede amar. Pour capable aimer. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amen. Y Juan 3:16. Dans Jean 3, verset 16. Eso es primero de Juan 3:16. Dans 1 Jean là, 3, verset 16. Pero en Juan Mais 3:16 le regarde dans Jean 3, verset dice 16. la palabra lo mismo. Parole bon Dieu a dit même Jean. Alabanza a Jesús. Amén. Mi hermana María Ángel me perdona porque esos textos no estaban incluidos. Juan 3:16 dice: Dans Jean 3, 16, il dit. porque de tal manera amó Dios al mundo, Parce que bon Dieu, si tellement aimé les hommes, que ha dado a su Hijo unigénito, il bail seul petit lia pour yo. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tout le monde qui va mettre confiance dans lui, pas perdre la vie. Yo. Y el mundo es usted y yo. Et mon c'est vous même avec moi. De tal manera Dios le amó a usted, Bon Dieu tellement aimé ou même. que ha entregado su único Hijo De remettre seul petit lia para salvar a usted. pour sauver. Yo. Alabanza al Señor. Y dice, en esto se conoce, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, En eso se conoce el amor de Et Dios. bien dans ça, nous connaissons l'amour bon Dieu. Vamos a ver algunos textos más, hermanos. On va regarder quelques versets encore, frère. En Juan 15, versículo 13. Dans Jean 15, verset 13. O alabanza a Jesús. En Juan 15, versículo 13. Jean 15, verset 13. Dice allí: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verset 13 là, il dit, pas gain plus bon Jean pour montrer Jean aurait mes amis. Alabanza a Jesús. ¿Hasta dónde llega su amor? Jusqu'au côté l'amour arrivé. Porque muchos de nosotros, nuestro amor tiene límites. Parce qu'en pile nous même l'amour nous a limite. ¿Hasta dónde llega su amor? Jusqu'au côté l'amour arrivé. El amor de Dios no tiene límites. L'amour bon Dieu pas gain limite. Amén. El amor de Dios llegó hasta la muerte, L'amour bon Dieu arrivé juste dans la mort. donde Jesús entregó su vida, Pour que Jésus entre en remettre la ville. ni a su propio Hijo. Et même petite lia. Dios, ¿cómo se dice? Alabanza a Jesús. Dios Aleluya. guarda, Dios guardó, aleluya. Bon Dieu kembe. Pero lo dio para nosotros. Mais il bail pour nous. ¿Hasta dónde llega su amor? Jusqu'au côté l'amour arrivé. ¿Estás dispuesto a poner tu vida Ou disponible pour mettre la vie para los demás? pour l'autre. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, Nous vivions tant frère yo. donde la palabra de Dios dice Pour la parole bon Dieu dit. que el amor de muchos enfriará. L'amour en pile vient fret. Amén, Vient hermanos. fret. Y si uno sube en Facebook Et si on regarde sur Facebook, y usted ve todas esas cosas que pasan en Venezuela où est toute bagaille qui a passé dans Venezuela, y en el mundo, dans le monde. yo casi no quiero ver esas Moi cosas. presque pas de bagaille ça yo. No soporto ver esas cosas. Moi pas supporter ouais bagaille ça yo. En Venezuela Dans Venezuela, he visto muchos casos moi en pile cas yo. cuando los ciudadanos Côté que am citoyen yo. encuentran a uno que está robando. Là yo rencontré un monde qui a volé. Agarraron dos señoras que estaban robando Yo kembe des femmes qui t'a volé là. y no llaman a la policía. Yo parle les police. Ellos mismos los golpean. Yo même yo bat mesdames yo. Lo toman por el pelo y Yo rédio dans cheveux yo. nadie Et allí personne là que siente algo, pas senti un bagaille aunque estaba robando, même s'il t'a volé. pero para maltratar a esa persona Mais pour así maltraiter un monde comme ça, me da cosas, hermanos. ça va me bagaille frère. Qué terrible. Qui terrible. Y esas dos mujeres sentadas allí Et bien des femmes ça chita là, no pueden huir, yo pas capable courir. rodeado por todas esas personas. Et en pile monter entouré yo. Y uno les daba, Yo on a battu y là. otro les daba, Soufflé tel. le un campo del Et pelo. yo redire les cheveux yo. Y tomaron una, ¿sabe esas cosas de que los varones usan para, ¿cómo se llama eso? Papier là. Abejones. Papier là. Sí. Yo prends un tondeuse, yo ne me prends un tondeuse. Abejones, una abeja. Abejones, amén. Gloria a Jesús. Un tondeuse. Tomaron eso Yo prends pas y ça. comenzaron a afeitar Yo esas commence à señoras. faire cheveux mesdames, couper cheveux mesdames yo. Amén. Había otro que
creo que esa señora, ya de edad, Et il y a l'autre dame encore qui est déjà l'âge avancé. creo que trató de robar en el bus. Encore qu'il est traité pour le voler dans un bus. Y lo tomaba por el pelo. Et il prend le Y cheville. le daba. Commence à souffler. Y le empujaba. Il pousse. Et Y ella allí indefensa. puis femme dans la pas de défense. No puede hacer Il va nada. pas faire rien. Porque eran muchos. Parce qu'il était en pile. Y después le agarraron y tiraron por el piso. Après, il a râlé, il a lagué la tête. Y ahí terminó. Et puis c'est là terminé. Un joven, Il y a un jeune. una mujer lo tenía por el pelo ahí. Et côté que une femme te gagne là dans le cheville. Trató de robar Il también. t'a traité pour le voler tout. Y estaba rodeado de Il gente. était un paquet de naturel. Y esa mujer le daba. Et puis femme ça t'a frappé la Usted cour. robando. Il t'a battu, il a Le volé. dio en su boca, estaba Il sangrando. frappe le côté que ça t'a sauté dans la bouche. Y le tenía allí por su Il pelo. gagne la kebel dans le Y cheville. después lo obligó a desnudarse Et puis- completamente. Et puis après, il forçait lui pour lui mettre toute rade sur lui complètement. Le quitaron toda su ropa Il mettait toute rade sur lui. y hasta sus zapatos. Et même sous lui dans la pile. Y así lo dejaron salir corriendo por la Et puis calle. c'est comme ça qu'il a quitté la cour dans l'arrière. El amor de muchos enfriará. L'amour en pile il gagne pour fret. Alabanza. Ha hecho algo mal, Il fait un bagage qui pas bon. pero usted tiene un corazón peor que él Mais il gagne quelqu'un qui plus mal que para lui-même. golpear un ser humano Pour así, battre un monde comme ça. para maltratar un ser humano Pour así. maltraiter un monde comme ça. Y las peleas que filman, hermanos, Et gourmet ça, il filme y lui. lo ponen en Facebook, Il mettait sur Facebook. hasta que en Bonaire, Juste Boris c'est un bon aïe. jóvenes gozando, Et côté génial après filmando a après. ver cuando el uno está golpeando el otro, Il a filmé ça. niñas peleando. Côté que Timon a gourmet. Es terrible, Ça terrible. es terrible, Ça hermano. terrible en pile. Yo no soporto ver esas On va pas cosas más. supporter garder bagage ça encore. Amén, que nadie tiene dolor o pena. Personne ne pas gagner ni la peine que pas faire mal. Se gozan ver el uno maltratar al Ils sont otro. contents ouais, on a maltraité un l'autre. Y Dios dice que en el último tiempo Bon Dieu dit dans le dernier temps, el de amor de muchos se enfriará. l'amour en pile a vu frais. Alabanza de Jesús. Y yo me pregunto, Et puis me pose une question. ¿eso entró a la À iglesia? rentrer dans l'église. ¿Eso entró a la À rentrer dans iglesia? l'église. Usted puede ver a todos sus hermanos en el rostro. Mon frère, officier là dans figure. Usted puede ver a su pastor en el On va rostro. regarder pasteur dans figure. Usted ama a su hermano. On mes frères. Usted ama a su On prójimo. approche pareil. Alabanza al Señor. O anda allí hablando mal Marcher là ou bien marcher là, parler mal. de su hermano, De frère là. de su De sœur hermana, là. de su pastor. Pasteur. Hay amor de Dios en su vida. Qui est l'amour de la vie. Oh, alabanza al Señor. Sin amor es imposible servir a Sans l'amour, Dios. il est impossible pour servir bon Dieu. Si no tienes amor, no Pas gagner estás en l'amour. Ou Dios. pas dans mon Dieu. Dios dijo a la iglesia de Éfeso, On te dit dans l'église Éphèse. arrepiéntate. Repentis. Has caído del amor de Que nous Dios. sommes tombés dans l'amour Ya de Dieu. no tienes el amor de Nous n'avons Dios. pas gagné l'amour de Dieu encore. Cuando uno cae del amor de Nous Dios, tombés dans l'amour de se Dieu. comienza a pagar todo. Tout le bagage commence à éteindre. Ya no On soporta. pas supporter. Ya no soporta No las va a soportar cosas. encore bagaille. Ya no sufre. No va a sufrir encore. Ya no quiere trabajar para On va Dios. travailler pour Dieu La encore. hermana cantó un cántico muy Et precioso. c'est acheter un chant qui est précieux. Yo adoro. Moi j'adore. No porque la gente me dice. C'est parce que le monde dit No m'adore. lo hago por la On va faire gente. ça pour le monde. Es porque amo a C'est parce Dios. que moi même mon Dieu. Por eso adoro. Pour ça moi j'adore. Por eso alabo. Por eso me loué. Por eso sirvo a Por eso me Dios. serví bon Dieu. Porque estoy agradecido a C'est Dios. bon Dieu. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Amen. Hay un texto en Corintios. Il y a un verset dans Corinthe. Alabanza al Señor. Vamos a ver si lo encuentro. On a regardé sur quoi je dis. Gloria a Jesús. Amén. Creo que es en 1 de Corintios que dice el amor, segundo de Corintios 5. De Corinthiens 5. Alabanza a Jesús. Y vamos terminando en esta noche. Nous allons terminer à ce soir. Hay muchos textos, hermanos. Il y a un pile verset encore frère mieux. Gloria al Señor. 1 de Corintios capítulo 5. En Corinthiens chapitre 5. Hay gente Il y a un monde que no están contentos si un adicto a droga llega a la iglesia. yo pas content là qu'il y a un monde qui a dit que dans drogue vers Si l'église. una persona que huele mal llega a la iglesia. Si un monde qui est mauvais centre qui vient dans l'église là. Nosotros confortable aquí en el aire. Ese hombre, Eh, nous tellement à l'aise dans el ça là et puis non ça qui mauvais centre. ¿por qué vino a la iglesia? ¿Por qué no lo sacan? Pour qui ça vient dans l'église? Ça pas mettre le dehors. Por eso somos iglesia. C'est peut-être ça nous c'est l'église. Alabanza a Jesús. Para recibir a aquellos Pour nous recevoir l'autre yo, que están perdidos, qui perdit, que ni siquiera saben cómo cuidarse. qui pas même connaît comment on peut prendre soin de tête yo. Bendito sea el Señor. Béni soit le nom de Dieu. Una vez un adicto a droga llegó a la Il y a iglesia une fois qu'il y a un addict dans drogue entre l'église y là. un ministro le dijo, Il y a un ministre qui dit dele un vaso de agua y que se vaya. et allez avec lui mettre dans le pour le bien. Hemos perdido toda visión si llegamos allí. Nous perdons toute vision si nous arrivons là. La iglesia L'église, es el lugar c'est côté donde emana amor. côté qui est capable de bailler l'amour. Alabanza al Señor.
Y yo quiero, iglesia, Et moi, venez à l'église. que usted y yo en esta noche Ou même avec moi à soir. excluyemos nuestro Pour corazón nous examiner quel. para ver si de verdad amamos. Pour vraiment si nous l'aimons. Si usted ama a Dios, Si vous aimez bon Dieu. porque si no ama no Parce entra. que si vous parlez, nous pas rentrer. A su nombre la gloria. Alabanza a Jesús. Amén. Primero de Corintios, segundo de Corintios. Segundo de Corintios 5:4. Aleluya. Gloria a Jesús. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. No es este texto. Donde dice el amor de Dios nos constriñe. 5 y 4, 14. Amén. No es 10:4, es 14, hermano. Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verset 4 là, il dit parce que c'est qualité remet Christ là, gain pour nous, cap diriger. Moi, j'ai conviction ça, si un seul monde mourit pour tout l'autre chose. Porque el amor de Cristo nos constriñe, Parce que l'amour bon Dieu, li corrige, nos motiva, li dirige, li motive, nos mueve li move nous. a hacer lo que estamos haciendo para Pour faire Dios. tout un affaire pour bon Dieu. Alabanza al Señor. Esas 2 noches de película, Et dès soirées film yo, de todo ese trabajo, pendant tout travail ça, de preparar todo eso, préparer tout bagage ça. no es obligación, C'est pas une obligation. es acto de C'est amor. une affaire de l'amour. El amor de Dios, L'amour bon Dieu. amén, te motiva, Li motive. te da la fuerza Te da fuerza para hacer eso para Pour Dios, faire ça pour bon Dieu. para preparar todo para Préparer Dios, tout bagage pour bon Dieu. para respaldar esa actividad. Pour supporter activité ça. Es el amor de Dios. C'est l'amour bon Dieu ça. Amén. Por el amor de Dios está todo esto que hay aquí. Pour l'amour bon Dieu, pour tout ça qu'il a. Como el hermano siempre decía, Donc, frère a toujours dit. esto es lo que estamos construyendo. Et ça, c'est pas notre Y construit. decía, Il t'a dit. esto es amor de Dios. Ça, c'est l'amour bon Dieu. Lo quiero hacer lo mejor posible, Nous voulons faire le plus meilleur possible. porque lo hace para Parce qu'on Dios. fait pour bon Dieu. Cuando uno ama a Dios, Dès que nous aimons bon Dieu, eso es la mais motivación, ça, c'est motivation. eso es la máquina, Ça, c'est machine. eso es la fuerza Ça, c'est force que là. mueve a Qui uno. mouvementer en nous. Y aunque otros no Même reconozcan, si l'autre n'a pas reconnaître. ante otros le Même si menosprecian, l'autre méprisé. sigue trabajando para Pour qu'il Dios, travaille pour bon Dieu. porque conoció el Pour amor, connaître l'amour. porque Dios es amor, Parce que bon Dieu, c'est l'amour. y eso lo mueve a Ça a uno. mouvementé au monde. Alabanza al Señor, a su nombre la gloria. Allez, c'est la gloire. Y hay gente que Et puis, dice, il y a des gens qui disent. no entiendo, On va comprendre. ese hermano, Fue ça. esa hermana, C'est ça. trabaja igual que yo, Il travaille même chez y llega a la casa Y vive la calle. y sale otra vez Y sortir para encore. preparar las cosas, Preparer bagaille. para hacer esto, Pour faire ça. para hacer esto. Pour faire ça. Amén, hermanos, Amén, alabanza a frère. Jesús. No lo entiendo. On va comprendre. Él no se cansa. Il pas bouquet. Yo no. Moi-même non. Yo no soy loco. Moi-même pas fou. Es que él ha conocido el amor. Parce qu'il comprend l'amour. Y el amor de Dios lo construye. L'amour bon Dieu El dirige. amor de Dios lo motiva. L'amour bon Dieu Por encourage. eso quiere trabajar para Por eso Dios. quiere trabajar Por para eso Dieu. quiere limpiar la Il va iglesia. libérer toi et l'église. Por esa visita a la Il va prisión. libérer des prisons. Por eso va al Il va hospital. aller à l'hôpital. Por eso va al Il va evangelismo. aller à l'évangélisation. Por eso limpia la iglesia. Et l'église. Porque el amor de Dios. C'est l'amour bon Dieu. Conoció el amor de Dios. L'amour bon Dieu. Cuando usted conoce eso, Comme ça, todo pierde tout valor. bagaille perd du Todo valeur. pierde valor. Porque el amor de Dios te Parce que l'amour motiva bon Dieu a encourage. dar tu vida la vida. para Dios y su obra. A su nombre la C'est gloria. la gloire. Oh, cuando para alabar al Louez Señor. le Seigneur. Cristo vive. Jésus vivant. Y aquí vamos a terminar en esta Et noche. là, nous allons terminer à soir. En Efesios capítulo 2. Dans Ephésiens chapitre 2. Alabanza a Jesús. Efesios capítulo 2. Ephésiens chapitre 2. Alabanza a Jesús. Versículo 4. Verset 4. Amén, hermanos. Y aquí terminamos en esta noche. Là, Aleluya. nous allons terminer à soir. Efesios 2, versículo 4. Ephésiens 2, verset 4. Y hay muchos textos Et más. il y a un pile d'autres textes encore. Dice allí, Lisez là. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mais bon Dieu, si tellement il est sensible, il si tellement remet nous. ¿Sí? Amen. Oh. Normalmente lee. Amén. Pero Dios, Mais bon Dieu, que es rico en misericordia, si tellement il est sensible,
por su gran amor Li si tellement remè nous. con que nos amó, Li même qui remè nous. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Li ban nous la vie encore ensemble avec Christ là, nous-mêmes qui t'es mourir à cause péché nous yo. Por gracia sois salvos. Par faveur bon Dieu, moi sauvé. Por amor Pour l'amour, sois salvos. moi délivré. Jesús venir aquí a este mundo Jésus venu dans le monde ça. no era por obligación, C'est pas pour obligation, era por amor. mais c'était pour l'amour. Por gracia Pour grâce, sois salvos. moi sauvé. Por amor Pour l'amour, eres salva, ou sauvé. eres salvo. Ou sauvé. Aprecia Appréciez el amor que Dios te brinda l'amour hoy que bon Dieu va avoir en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Podemos estar de pie en esta Nous noche. lever camper Aleluya. à soi. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Gloria a Jesús. Valora el amor de Dios. Bah, il valait l'amour bon Dieu. Si ya no sientes Et el si- amor de Dios, Si vous passez l'amour bon Dieu encore, el altar está abierto. l'hôtel là ouvert là. Ven al altar. Viens devant l'hôtel là. Ven a renovar tu amor. Viens renouveler l'amour. Ven a decir a Dios. Viens dire bon Dieu. Alabanza al Señor. Señor, renuévame. Seigneur, renouvelez-moi. Oh Dios, Oh bon Dieu. yo quiero sentir Moi, je veux utile. ese amor profundo Dans l'amour profond ça. que me mueve a hacer las Pour cosas. mouvementer moi pour me faire El bagarre. altar está abierto en esta L'hôtel noche. là ouvert à soi. No tengas Vous pas vergüenza. besoin de honte. Pasa Passez libremente. devant librement. Pasa en esta noche. Passez à Aleluya. soi. Dios te ama. Bon Dieu remet ou. Dios te ama. Bon Dieu remet ou. No permites que tu amor se Pas enfríe. permettre l'amour vivre frais. Enfríe. Bendito el Señor. La Biblia lo dice, La Bible dit nous. que el amor de muchos L'amour en pile. se enfriará Qui pour vivre frais. en los últimos tiempos. Dans les derniers temps yo. Y ahora yo entiendo eso. Et qu'on y a me comprendre ça. Cuando empecé en el Evangelio, Dès que tu commences dans l'évangile. no podía Vous entender êtes capable de comprendre. a qué Dios se refiere. De qui est bon Dieu voulait parler Pero là. cuando uno pasa Mais là que monde passe. por tantas Dans un pruebas, paquet d'épreuves. por tantas Dans un cosas, paquet de bagailles. alabanza al Señor. Amén, hermanos, Amen. que atacan Qui attaque nous. a ese amor de Dios en Qui nuestra attaque vida. l'amour bon Dieu ça dans la ville. Uno entiende Yo monde comprendre cómo puede ser comment capable ça se faire fait. que algunos Que y a quelques monde menguan en el amor, qui descendent dans l'amour bon Dieu. que su amor puede Que enfriarse l'amour est capable de fret. por tantas Pour cosas paquet de bagailles yo. que vienen en nuestras Qui vient dans la vidas vie nous. en esta vida. Dans la vie ça. Pero Dios está aquí, Le bon aleluya. Dieu là. Dios está aquí en esta Bon noche. Dieu là à soi. El altar está abierto. L'hôtel là ouvert. Oh, no puedes amar a Vous Dios capable de bon Dieu. si no amas a tu Vous hermano. pas mes frères. No puedes amar a Vous Dios pas aimer bon Dieu. si no amas a tu prójimo. Pas aimer proche pareil. Ouais. Dios está aquí Bon Dieu là. y te dice, Il a dit oh, hijo, petite moi. hija, Petite moi. ven al altar, Viens devant l'hôtel. ven al altar, Viens devant l'hôtel là. ven a renovar tu amor. Viens renouveler l'amour. No permites que tu amor se enfríe. Mettre l'amour la ville frère. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. el altar está abierto L'hôtel là ouvert là. y Dios te llama. Oui, bon Dieu après. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Cristo dijo perdonar. Si queréis ser perdonados, Cristo dijo perdonar. Si queréis ser perdonados, porque a el que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado, porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Alabanza a Jesús, aleluya. Ese canto dice también, Et chante et tout. ¿cómo puedes tú orar
comment vous capable prier estando enojado con tu hermano. si vous en colère avec frère là. Y ese que nos dice también, Et Jean dit tout. Dios no escucha la Bon oración Dieu pas écouter prière là. si no te has reconciliado. Si vous pas réconcilier. Dios te ama, Bon Dieu remet ou. Dios te ama, Bon Dieu remet ou. Dios sabe Bon Dieu connaît. las pruebas Épreuve de este último dans tiempo. le dernier temps ça. Dios Bon sabe Dieu connaît todas las cosas tout bagaille por las cuales has pasado. pour ça qui va passer. Dios Bon sabe Dieu connaît que has tratado que vous traitez de ayudar a tantos pour aider un paquet y has salido desfraudado. pour sortir dans Dios Dieu. sabe tus decepciones, Bon Dieu connaît déception yo. pero Cristo igual Mais Jésus même Jean, nos perdona il pardonne nous cada vez de nuevo. chaque fois de nouveau. Así tú también Comme ça au même tour. tienes que perdonar Vous pardonner a tu prójimo, pour séparer a tu hermano, frère là. a tu padre, Papa. a tu madre. Maman. Oh, alabanza al Señor. Ven al altar en esta Venez noche. à l'hôtel là soya. Renueva tu corazón. Renouvelez le cœur. Renueva tu pacto con Renouvelez le Dios. contrat avec bon Dieu. Oh, es el amor de Dios. Et l'amour bon Dieu ça. Que es nuestra fuerza. C'est lui qui force nous. Alabanza a Jesús. Ven al altar Venez devant l'hôtel là. y clama, aleluya. Venez devant bon Dieu. Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Cántalo, Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amémonos de corazón, Gloria a Jesús. no de labios ni de oídos. Sí, Señor. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. No de labios ni de oídos. Dios sabe. Para Cuando Cristo venga, para alabanza a cuando Jesús. Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Gloria a Jesús. Clama a tu Dios, tú que estás aquí en el altar, aleluya. Venez à l'hôtel là, commencez à venir dans bon Dieu. Dios sabe, Bon Dieu connaît. Dios conoce. Bon Dieu connaît. Clama a tu Dios, aleluya. Mais bon Dieu. Oh, Dios sabe por lo que has Bon Dieu pasado. connaît dans ça qui va passer. Dios sabe Bon Dieu connaît. tal vez lo que hablaron, Peut-être ça va parler. lo que dijeron, Peut-être ça va te dire. de la manera que te De trataron, façon de traiter. los afanes de esta vida, Tracas à la vie ça. la congoja de este mundo, Dans les gens qui ont monde ça à l'aise. están apagando Les capitaines. el amor de Dios en tu vida. L'amour bon Dieu dans la vie. Pero en esta noche, Mais à soya. habla con tu Dios. Dile, papá, yo te amo. Papa, moi remets. Papá, lléname de tu amor. Papa, oui remets l'amour. Déjame sentir ese amor. J'aime sentir l'amour ça. Padre, en esta noche, Papa, soya. yo te pido, Oh, Dios. Señor, Bien. derrame tu amor en mi ser. C'est l'amour dans la vie. Padre, en esta Papa, noche, soya. Dios, Bon Dieu. yo perdono. Moi, pour tout Yo bagarre. perdono. Pardonner. Yo perdono. Pardonner. Yo perdono. Pardonner. Padre, igual que tú me perdonas cada día, Pardonner chaque jour. así yo perdono Comme ça, me pardonner. a mi hermano, Frère, a mi hermana, frère, a mi prójimo. prochain pareil. Moi, Oh Dios, yo perdono. vous me pardonner. Dilo, aleluya. Dis ça. Exprésalo. Exposez ça. Aunque te hace dolor. Même s'il fait mal. Señor, yo perdono Seigneur m'a pardonné. a todo aquel Ça, yo. que me ha hecho dolor, Il fait moi mal. que me causó dolor, Cause me douleur. que ha dicho tantas Il dit cosas. paquet de bagaille. Yo perdono en esta noche. Eso es. Señor, aquí está mi Seigneur, corazón. qu'aime là. Padre, Papa. Padre, Papa. Padre, Papa. estoy cansado. Le bouquet. Los afanes
planes, No, te acaba en la vida. tantas cosas, No, ¿para qué, para qué? están apagando ese amor. Ten la mula. Ya no siento lo mismo, No te sentí mismo. pero en esta noche renueva, el primer amor en mi vida. Padre, hazlo, Dios mío. Oh, iglesia, levanta tu mano y pide a Dios. Dios, dame amor. Dios, tú eres amor. Oh, permíteme entender lo que es amor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale gracias en esta noche. Y si no conoces al Señor, si no conoces al Señor, no has conocido el amor. Si no has entregado tu vida a Dios, no conoces el amor. Y si quieres conocer el amor en esta noche, ven al Señor. Entrega tu vida al Señor. Hay alguien para Cristo en esta noche. Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta noche. Señor te ama. Señor es amor. Cuando aceptas a Cristo, amor penetra en tu vida. Y conoces que es amor. Y eso te va a motivar. Eso te va a impulsar para hacer las cosas de Dios, para buscar a Dios. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. Prospera tu palabra en cada corazón. Serré dans chaque cœur. Ayuda a tus hijos. Aide petit Ayuda a tu iglesia, Aide Padre. l'église, papa. Ayúdanos, Dios mío. Aidez-nous, bon Dieu. Aunque amor de muchos se enfriará, Même si l'amour pile vient frette, no vamos a je permitir ne vais pas le permettre. que nuestro amor se enfríe. Pour l'amour nous frette. Oh, dilo en esta noche. Oh, dis ça à soeur. Aunque el amor de muchos se Même si enfriará, l'amour pile vient frette, porque tu palabra lo la dice, parole dit ça. yo no voy a On ne permitir va pas permettre. que mi amor hacia ti Pour l'amour maintenant, se enfríe. vient frette. Lo voy a mantener vivo, On va le quitter le vivant. ardiente. On va le quitter l'humain. Oh Dios, Bon Dieu. y voy a amar a mi prójimo On va le pousser pareil. como a mí mismo. Même Jacques tête. Voy a esforzar On va le faire. Je para sais amar a mi pas. prójimo On va le prochain. con el amor que tú me das. L'amour, bah, moi. Dios, Bon Dieu. tú eres amor. C'est l'amour. Señor, Seigneur. tú vives en mí. Vive dans moi-même. Pues en mí hay fuente de On a amor. même que source d'amour. Puedo dar amor. Capable de l'amour. Yo quiero dar On amor. voulait de l'amour. Voy a dejar On va le quitter. de ser D'essayer. una persona odiosa L'amour cabraille. y voy a dar On amor. va de l'amour. Porque Dios vive en Parce que mí. bon Dieu habite dans Yo moi. conozco Bon amor Dieu connaît l'amour. y puedo dar amor. Capable de l'amour. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Bénis l'église. Bendice a tu pueblo, Dios Bénis mío. toi, bon Dieu. En el amor de Cristo, Padre, te pedimos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Merci, Y saludamos a todos los que están sintonizando por nuestra página de Facebook y YouTube. Amén. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Bénis-nous richement. Mi hermana Pocinta, aleluya. Marchita. Dios está bom y Dios está grande. Y a su oración y para fe quiere que Fais pour Dios ça par la foi et puis quoi? hace obra. Amén. Bon Dieu va faire travail là. Alabanza a Jesús. Consima novo con nuestro comisario Une humana. semaine encore que nous commençons, frère Mio. Corda. Songez, Hasi oración na casa. toujours faire prier la caille. No viva solamente Pas arrêter de vivre seulement. tu oración na